Engkau maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Rahmatkan semua kami bersama para syuhada Palestin ya Allah. Bangkitkan semua kami dengan para syuhada Palestin ya Allah. Kumpulkan kami di akhirat bersama para syuhada Palestin ya Allah. Kami rindu mati syahid ya Allah. Wafatkan semua. Sekali lagi. La ilaha subhanaka inni kuntu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana semuanya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila zahaqal batil وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل هل أليم يا رحمن أستغفر الله هل أليم يا رحيم أستغفر الله هل أليم أستغفر الله هل أليم يا الله أستغفر الله هل أليم يا الله أستغفر الله هل أليم يا رحمن أستغفر الله هل أليم يا رحيم أستغفر الله هل أليم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين يا الله أستغفر الله هل أليم يا الله Selamatkan rakyat Palestin ya Allah. Selamatkan rakyat Palestin ya Allah. Selamatkan Masjid Al-Aqsa ya Allah. Selamatkan Masjid Al-Aqsa ya Allah. Astaghfirullah. Selamatkan Masjid Al-Aqsa ya Allah. Selamatkan Masjid Al-Aqsa ya Rahman. Allahumma barik li Palestin. Allahumma barik li Palestin. Allahumma barik li Palestin. Allahumma barik Masjid Al-Aqsa. Hal alim ya Allah. Astaghfirullah. Hal alim ya Rahman. Astaghfirullah. Astaghfirullah al-alim. Astaghfirullah al-alim ya Allah. Astaghfirullah. Allahumma barik li Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma farik jama'u Israel la'natillah ya Allah. Astaghfirullah. Yang di belakang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
Ya Habibi salam alaika Salawatullah alaika. Amin amin ya musibah sailin. Insyaallah dalam waktu dekat insyaallah Palestina akan merdeka. Oke? Amin. Takbir. Allahumma shalli wa sallim. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para hadirin berbahagia di masjid yang agung yang kita cintai ini, kita ucapkan selamat datang kepada kita, memenuhi panggilan hati nurani kita dalam agenda akbar yang luar biasa, solidaritas aksi pemuda Aceh, peduli Palestina, Sapa Palestina, dari Aceh untuk Palestina. Takbir! Takbir! Ya baik seluruh hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa aksi hari ini merupakan aksi akbar solidaritas aksi pemuda Aceh untuk Palestina sebagai bentuk kebersamaan kita seluruh elemen dan komponen bangsa yang cinta damai. Kita berkumpul di sini mengirimkan pesan kepada dunia, Sapa Palestina dari Aceh Serambi Mekah tidak akan diam melihat ketidakadilan di Palestina. Dari Aceh untuk Palestina, kabarkan kepada dunia bahwa kita itu ada dan akan terus ada sepanjang masa. Takbir! 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 Masih kurang Bapak Ibu sekalian. Nantinya kalau saya katakan Palestina, seluruh kita menjawab merdeka. Dan kalau saya katakan Israel, seluruh kita menjawab lawan, lawan, lawan. Siap! Takbir! Palestina! Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh kori terbaik kita, Tunggul Muhammad Sayuti. Free, free Palestine! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة
النعمة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.